King meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon. King lagi ng ipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. King ginumanatili ya kaya kayo. At kay ka ang timurin, King mit mo kapakumbaban ka na kantalangin at sisyanding sa blata mo kasalanan at aduan tamo king ginuyang kapatawaran. Magkumpisal ko, King King Diyos, amay payang tuto, at kay kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, aman dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay, panagagpuko at Santa Maria ang kapilam ng Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ang panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos, sa mayo payang tutu, pakalulwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay ipami, dingkalang may lang sukad mamagos lang ibat kingke kang kayapan. Baniyatad da ke kami ingke kang kapayapan. Ing biyemi kalam yan namang ibat ke ka. Antabayanan mo ing pamaglakbemi king biye. Huling bukod mong king lugod mo, karin miyakam tan ing kaganapan. Pasignangan mo kaya sana king lugod mo. Itinganaduan me,
king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Karing king desyerto, ring memalan ning Israel, pawalangan nigreklamo kari Moises at Aaron. Ngara karela, mayapang gisana na king pemate ning Ginoo, karing king Ehipto. Karin makaluklok kami at makapangan karni at aliwa pang pamangan hanggang bisa kami. Dapot ikayo delayo keketi king libutad na ning disyerto ban patenyo kami mo king danok. Nga na ning Ginoo kang Moises, pauran kong tinape ibat banwa para kaya kayungan. Sukat lang lagi aldo-aldo ring tao at tumipon ketang sapat para king balang aldo. Kinganti kaniting paralan, asubukan ko at akit nung balurang tukyan ing kanakong panabilin. Dindan ko ing reklamo daring Israelita. Sabyan mo karela, king manikwalang karning apanganda, potang sisilim na at mika tinape hanggang bisala neng abak. Kanitara akilala, king ako ing Ginoo ing Diyos da. Iyang sisilim na, lintola ring dakal apugo at tikpande ing kampo at ning abak at ing ambon king makapadurot king kampo. Inyang may walaing ambon, ating melakwan king babo ning gabon amapino, at maimpis abalamu duman. Inyang ikit da itiring Israelita, erabalong sabyan, nung nanuita, at ngara king metong at metong, nanuiti. Nga nang may kibat Moises karela, itiya ing pamangan, apik kalub na kaya kayo, ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing dalita pakibat, ing Ginoo pigkalubanong tinape ibat banwa. Ing Ginoo pigkalubanong tinape ibat banwa. Itang sablang dindamtana at abalo at tiro daring pipumpunan tamo. Tamo sukat ililihim karing kaya katamong palipi. Nune sukat tamong ilipat at sabyan karing tutuking lai. Insi ka na ning Ginoo at ding makapagmulalang bagi akiyang depatan. Ing Ginoo pigkalubanong tinape ibat banwa. Ing Ginoo minutos siya king biga at inutos na lang mibuklat ding pasbul ning banwa. Pepaura niyang mana ban apanganda at pigkalubanong tinape ibat banwa. Ing Ginoo pigkalubanong tinape ibat banwa. Inyaing tao king pamangan dingang hel mengan niya, labis labas ing pamangan abinye na karela. Bela nala king banan ng labwad, karing bundok akeyang simbot. Ing Ginoo pigkalubanong tinape ibat banwa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karintao, Epeso. King lagyuning Ginoo, sa sabiyang kong mati mititi. Eyo no hapusan pamibebering pagano. Alang ulaga, ng karelang isipan. Makanya ng baloy tungkol kang Kristo. Nung tunay ang pekiramdaman ng tiro na, tungkol kaya,
at ning mituruanan kayo king katutuan at syukang Yesus. Lakuan nyo na yung milabas yung maro kapami biyebye. Lakuan nyo na yung sadyayong pangatao, ami papahamak uli na ning marawak apamitan. Ibayo na laring puso yo at kaisipan. At isulod jeng bayong pangatao, amela lang, agpangking wangis ning Diyos. Ami tutwanan agpangking kayang katuliran at kabanalan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talagad tapo ban parangalan ng maya pabalita. Itamo nga po, Emubukod king tinape, mabibiyaing tao, laneking balang amanong malibatan, kinasbok ning Diyos. Ingino manatiliya kay kayo, At kay pamamasa king maya pabalita, agpang kang sanwan. Eka o Ginoo. Inyang ikit daring daw, kingalayo ka rin ni Jesus, niring ngalagad na, sinakela karing bangka at mintala ka Pernawang, banpaninto nan de Jesus. Inyang ikit da ni Jesus, king kangat pananing dagat, kitnande ngara, Maestro kapilan kapati na tangketi, nga nang may kipat, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, panintunan nyo ko, uling ikit yo laring kanakong mala, nunay uling mengan kayo at kinabsi karing tinape. Eyo panintunan ing masisirang pamangan, nunay panintunan nyo ing pamangan, amanatili ang gaking biye alanangga. Ibiye na itike kayo ning anak ning tao, uling iya, ing dinina ng upaya ning Joseph pa. Inyakit nande, naning sukat ning daptan ba narapat mi ing parapat ning Diyos. Nga nang may kibat Jesus, itiya, ing parapat ning Diyos, maniwala kayo, king kayang tinubod. Sinabi ra kaya, naning malangarapat mo ba nakit mi, at maniwala kami keka, naning kekang taptan. Mengan lang manaking disyerto ring pipumpunan me, agpang king kasulatan, dinina na lang tinaping ipatbanwa panapanganda. Nga nang may kibat Jesus, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, aliway Moises ing minyeke kayo, king tinapeng ibat banwa, nune ing ipako, yang babye king tunay tinapeng ibat banwa. Uling ing tinape, babye na ning Diyos siyang titipang ibat banwa, at babye yang bye, king yato. Ngara, dinan mo kaming parati ginukan iting tinape. Nanang Jesus karela, ako ing tinape ning bye. Ing lumapit ka na ako, eya dumanok kapilanman. At ing maniwala ka na ako, eya kumaw kapilanman. Pakamalan kong bininyagan,
ing mayap ng balita ning kay katang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayong ansabla. porsyento o 90% po karing tao nung kutnan mo lang, nung bisa lang mabakuna. Halos itamongan, bisa tangan, keraklan. Nepo? Karing apulo ka taong kutnan mo, nung bisa lang mabakuna laban king coronavirus, king COVID-19, ing pakibat na keka, uwa naman. Bisa la. Ninumongali, lalo na king sitwasyon tamo ngayon eh. Balita, may babalik na naman, ing selan, kalupa na ning dati. Pauli na po ning Delta variant. Chinek ko po 2 days ago ang statistics o ang bilang ng mga nabakunahan dito sa ating bansa. Bekad, agyangi kayo, updated kayo, kaniting linawe ko, chinek ko. Alam po ba ninyong 7.2% pa lang po pala ng ating populasyon ang fully vaccinated sa atin ngayon. 7.2% of our population oreta pa mo rin fully vaccinated kay katamo. So all in all, ding may bakuna pala kay katamo, kumpletong bakuna, 7.8 million Filipinos la pa mo. Pero kutang ko, ilan tawari ganaga ngayon iking bansa tamo, sige na mo. Ing populasyon tamo ngayon yung banwang 2021, pilan tamo. The current population of the Philippines is more than 111 million Filipinos. Karakal tamo po, nepo. 111 million Filipinos, 111 million plus. Dakal tamo. Inyapin po ngayon, inungkot nan mo rin tao. Bisa kang mabakuna. Yung pakibat na keka, inisip pa, uwa naman, nga na keka. Uwa naman, ninumongali. Bakit? Kasi ita mo mismo, sarili tamo, burita yung misalba, yung biyeta mo. Nepo? Burita mo kapag nasanta mo, ing miligtas tamo. Burita mo, ing milaot tamo, kinghausan tamong ora de peligro. Adaralana, ning pandemya o ning coronavirus, sewari po. The bread of life discourse. The bread of life discourse. Panetaya kanyang daramdaman, iting amano, tinape ning biye. Karing Domingong sunod-sunod po. And Jesus keeps telling, I am the bread of life. Ako ing tinape ning biye, nga na ning Ginoo. Pero nung lawan tayo po ing kwento ning eksena na ning pamamasa tamo, iti may gumpisaya mo po. Inyang pepa kananala, pepa kabsyano ning Ginoong Yesus ning libu-libong tao. Ne po? May gumpisaya mo iti karing 5 tinape at 2 asan. Pepa kanano ning ginuring tao, ding libu-libong tao, at kaibat nung pepa kanan, iya ing karelang tikyan. Dakal at hinuki king Ginoo, inyang pepa kananala, at pepa kabsyanala. Tutok yan de, uling iying tutok yan daliway ta. Tutukila king Ginoo, reting taong pepa kanan at pepa kabsyana, uli ning iya mismong tutok yan da. Naning tutok yan da ring tao. Ing burita ngakit kayo, ing pakin pakananong pasibayo. Ketang physical at tinape, literal at tinape, binye na karela, pigkalub na karela. They were looking for bread. Why? Because they were hungry. Nepo, dalupan la. Dingat siyan la. Inyapin po tutukila ling king Ginoo. Inyapin po, nung apansinan nyo ka dyan, ulit-ulit, malang Domingo. Panenang pawaga at payabot ng Ginoong Yesus. Karing tao, sasabyaning ulit-ulit iting amano. Naning sangkan, ako ing tinape ning biye, nga na. Imburi ng sabyan ngiti, buri ng payabot, ipabatid, ipabalo, ning Ginoong Yesus, karing taong tutuki kaya, karing libu-libong taong tutuki kaya, na sana tutukiyan de, uli mong alalang laman ding at syanda. Na sana tutukiyan de, uling alalang laman ding at syanda, king danupan la. Paganaka po, nanupi naman po ing silbina, nanupi naman po ing kwentana,
king mabsi ka pinamanapitu ka, pero danupa neman ingke kang kaladwa. Nano pinamaning kwentana, king mataba ka pinamanaalkan siya, atin ka pinamanalaman na bulsa, pero malnoris neman ingke kang konsyensya. Ang nais ipaabot dito ni Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya, na sana tutukiyande, tutukila kayo, uling kapag nasandaring tao, itang mas malalam. Itang buridala kapag nasandarin deting tao, na kumabsila rin karelang, kaladwa, o ita. Sana tutukiyande, aliwa mo itang uling pepakananal at pepakabsyanala. Imburi ng kapag nasana ng ginu, kareting tao, payabot na karela, tutok yan, de uling bisala namang kumabsiding karelang kaladwa. Aliwa mo, ing lamanan ng karelang, ning atsyanda. Our souls are susceptible to spiritual virus too. And Jesus says, I am the bread of life. Ako ing tinapay ng biye, nga na. Jesus intends to bring back the immunity of our sick souls. Buri nang sabihan niti, the Lord is the ultimate vaccine of the virus of our souls. Jesus mismo yung bakuna tamo nga namuwari niti. Yung bakuna tamo ing Ginoo, and He wants us to be all immune by His grace from all harm. Because being immune through the ultimate vaccine of Jesus, we could live by the grace of God. O ito yung buri ng sabihan nita. At iti po mismo ing pawagan, payabot na mensahe na ning mipas sa ebanghelyo kay katamo ngayon Domingo. We need to be vaccinated, yes. Sana itamungan po, mabakuna la ring kaladwata mo, kingapong Ginoo. Pero makalungkot man pong sabihan kayo, ngayon panahong kasalukuyan, sasamaltamong mabakuna. Karing miyayaliwang sabihan tamong brand, taring bakuna, ngayon panahong kasalukuyan, sasamaltangan, excited tangan mabakuna laban kay COVID-19. Pero ungkutang ngayon sasamaltamo rin bang mabakuna? Karing miyayaliwang virus sa atsu, karing kaladwata mo? Sige na mo. Kaya be na ako. Kaya be ko, kareti, itamungan po. Sasamaltamong mabakuna, fully vaccinated tamo. Karing miyayaliwang vaccines ng COVID-19, whichever vaccine is available, narapin tingaliwa. Sige, grab de. Kung nano yamang bakuna yan. Pero ingkutang ngeni, lawan tayo itang mas malalam. Nung sasamalta mo pong babakuna, ban kanita misal bala ring dieta mo laban kay COVID-19, sasamalta mo rin po bang mabakuna karing miyayaliwang virus na atsu karing puso tamo? Atsu karing kaladwa tamo? Misan po, ingkay katamong Santo Papa, Ipo Francis, kabang magumilyaya king misa na, karing king Vatican, at niya pong sinabi, at no kung kalagure, tingawanong sinabi na, ingkay katamong Santo Papa, nga na po, ing makatakot ka nung king tao, aliwa naman ka nung itang man is black or white or man is good or bad. Ing makatakot ka nung king tao, yapit itang awsan tamong gray area. Itang you are not good, you are not bad, and you are in the middle. O ta kaming mas makatakot na ng Pope Francis to ito. And that is why when you feel to identify your concrete sins, itabang neng kay puki kasi itamo, balo tamong makasalanan tamo, pero itala ayusan. Din kasalanan tamo, itala sisisyan, din kasalanan tamo. We need to be concrete and identify our sins, the virus of our souls. Itabang mabibiyeta po sana na balo tamo na magkulangan tamo. Mabibiyeta po sana kay tikinyato, pero balo tamo na mitmo tamo kainan, karing biyeta mo, makasalanan tamo, palpi kasala tamo, at aliwa mo po itang as if nothing is wrong with us. Nang kay makanyan tamo. Balo tamong may kakasala tamo. Pero arapan tala rin kasalanan tamo. No. Misa natin pong may ngumpisal ka na ako. May ngasdan ko. Inangapansinan ko kaya. I was really surprised. Inyang sabyan na ka na ako niting mangumpisal. Kabang pagsisyanal at kukumpisal din kasalanan na magiramdam ko. Apansinan ko, gagal-galya. Iting mangumpisan, may pahindaton. Balisaya. Mangal-galya, kikyak-yak. Nanarugo ka na ako, iting may ngumpisan.
Among sopan niyo ko pong manyadawat kay nga pong Ginoo. Father, 4 years ko na pong daladala ito sa puso ko. Binabagabag po ako ng konsyensya ko. Nga pirwan niyo po, 4 na ng banwang pidaladala niting tao. Aliwa na to. Pwede nang sabihin talagang mabayat na. Mabayat na, king puso na. Sa totoo po nito, Father, nga nang makanyan, nag-abort po ako. Nga na. Pepay-abort ya ka no. Kasi po may nangyari sa amin ng ex ko. Yun po, nabuntis po ako. Sa laki po ng takot ko sa mga magulang ko, inabort ko po yung bata sa sinapupunan ko. Kasi po baka patayin ako ng parents ko pag nalaman nila. Her soul has a virus. May ka-virus yung kaladwana, niting mangumpisa la tao. At eya po kano may paindatun, hanggat nakano akong pisal. Iting mapayat a kasalanan na. At buri na niting mangumpisal, kabang pakaramdaman ke, ing ayusana. Iting bangungot king Vienna. Po itang makapagbalik ya lub kayo, at tanggapani ing grasya. Baliyo po, may kiramdam ko kayo at may kapangumpisal ya. After which, pinunas niya yung luha sa mga mata niya. At napakalmado ke. Iting babaeng mangumpisal ka na. Kay ba't inyang may pakalman may kalmado na pasalamat iya, king apong Ginoo. King oras mo rin ito, itang taong mangumpisal na ito, may bakuna ya, king apong Ginoo. Ngayon po yung kutang, king balang metong kay katamo, anting hamon at imbitasyon na mo rin kay katamongan. Ita mo po kaya, kumusta tamo? Atin mo rin bang virus, karing puso tamo ngayon yung kasalukuyan? Atin mo rin po bang virus, karing kaladwata mo? Can you identify it? What is your virus? And if you want to live it eternally, makasadyata po bang mabakuna kay nga pong Ginoo? Ing tunang mabakuna king biyeta mo? Nung bisa ta mo may biye-biye, itangalang daralan, beyatan, karing kaladwata mo, karing puso ta mo, makasadyata po bang in Diyos yung magsilbing ngayon bakuna kay katamo, mabakuna tamo kaya, so that you will not lose your soul and you will not die? Nino na kasi Jesus, malino yan, king pamamasa tamo, nana, He is the bread of life. Iya ang tinabi ng biyeta mo. He is our ultimate vaccine for our souls. Paganaka po, ala pong kwenta at silbi, nung mabsiya pinamaning kay kang bituka, pero king kamatutuwa na naman, danupan niya ing kay kang kaladwa. Sana po pakabsyan tayo ing kaladwa tamo, king kapamilatanan ing tuneng bakuna king biyeta mo, at alang aliwa, ing makasaw mo kay katamo kaniti, iya mo, ing apong Ginoo. Bakit? Uling iya ing tuneng kapaltanan kay katamo. Iya ing bakuna na ning biyeta mo. Amen? Amen. Talagat ka, ano ba? Sasalpantaya ko. King Diyos, amay payang totoo, linalang king banwa at yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pinagliging upaya ning banal na Espiritu, ni bayit kang Santa Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mo kung ka rin mabiyampon, may nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatao da ring kasalanan, at king pangasublirang miyading mete, at king beya alanganga. Amen. Andi na ning makatipon da mo ngayon keti, king lagyo ng Jesus sa ginuta mo, dalantalang ngayon arapana, ring pamangailangan ning kayang balayan, ating danok ning mabilog ayato. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, maging biyen nakasa ning yato. Ulitan niya po. Ginoo maging biya nakasa ning yato.
Para king Santa Iglesia, banding kayang pamuntok at ministro, pasiknangan dayang balayaning Diyos, king matampanang pamangan ning Ebanghelyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo maging biye nakasahan ning yato. Para karing dakal ngening kasalukuyan king mabilog ayato, aalang sapat apamangan at binang kalulo, bani biye tune makatawong biye, at ding makiyagyo ipakit da naman sana ing lugod da at pakalulo, banding sabla mikadisenti lang pamibiye-biye, manalangin taking Ginoo. Ginoo maging biye nakasahan ning yato. Para karing mesagsag a Kristiyano, banking malagwang panahon, piraswan dayang miyabe-yabe, ing metong mong tinape, ning metong mong Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo maging biye nakasahan ning yato. Para karing hanggang komunidad Kristiyana, ban mabiyasa lang munye pasabing ulaga, pasabing ulaga king Eucharistia at mangoy bat kaniti, king tetagan mitugulaling king karelang sarili, karing kapararang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo maging biye nakasahan ning yato. Para kay katamungang at tsuketi, baning balang Eucharistia, maging metong yang pamikatabno king mabiye Kristo, ban ipawi na ing kaya katang danop, para karing bagay manatili at sa upana katamong may gitlugod king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo maging biye nakasahan ning yato. Iyabet alam mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayatuanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, i Dr. Eileen Muñoz, Erly Calma, Christine Joyce Manyo, Maricar Cabral, Camila Canlas, Edwin Calma, Justin Paulo Gomez. At para king anibersaryo ng kebaitan dari Darren Mangalos, JP Mangalos, at Alvin Manalo. Para king especial intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding familia Paldeng, Leticia Ramos, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Siron, Daryl Francis Sanchez, familia ng Derek at Flor Sanchez, Irufina Bondok, Nicaela Sanggalang, ating familia ng Noemi Luzon. At para king malabang kapaldanan at kaligtasan dari Bensong Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Teresita Tongyo, Louis Dueñas, pamilya ng Ponciano at Melanie Pamintuan, Marilyn Mangalos, Remedios Soliman, at ding sablang kapatagdang masakit. At para king pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, familia de Antonio at Josefina Guevara, i Franz Adrian at Joan Viduya, Felino Pangilinan Jr. at ding familia Pangilinan. At para kingalananggang kapainawan na rin kapatid tamong Mea Ngonabye, lalong-lalo na Dinorma, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Jesus Katakutan, Asuncion Gonzales, Alvin Pineda, Gloria Arevalo, Josefina Santiago, Luna at Arlen Piezas, Leoncio Harligo Jr., Alfredo Julian Sr., Pining Crisostomo, Rodrigo Benitez, Antonio Mercado, Lourdes Quito, Romy Bognot, Richie Makaspak, at ding sablang kaladwag in purgatorio, at detangala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginong naging biyan nakasaning yato. Ngayon nga doon tamo po yung sarilitan kapagnasan. Ginoong Jesus, maging kay kami kasanang tinapening biye, king banal na Eucharistia. Dapat maging suluka naman sana, at biye karing sablang magtulap kega, at ing katuparan at tularing ganaganang makatuklas kega. Manatili kasanang kaya bemi, ngenit manggaman king alam angga. Amen.
Maglalakad ta po para kang pamaging senso. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Ang kapane sa aning ginuiting daon karing gamat mo, kay kapuri at kiligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Mapamakalulong Ginoo, pabanalan mo reting hayin, at bustan mong iting espiritual ming sakripisyo, gawa na kay ngalangang regalo kay ka. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manadili kay kayo, At kay ka antimurin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king Gino, salamadan dayeng Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangan katlubos mayupaya. Ing sabla-sablang bagay malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamanaliwan ng panahon, kaleldo at kauran, pamintuan ng batas mo. Ing tao may gawaya king kay kang wangis, at mi pagkatiwala niya king lelangan kabenig sabla mong kapagmulalan. Iya, ing maging talasuyo mo, maghari king sikluban, king lagyo mo, at pupuryan ing kay kang ligaya king sablang dapat mo. Kapamilatan ng Kristong Ginumi, pupuryan da ka Gino, kambering sablang anghel, king karelang taralit ning tula, at ngaming ang kakanta. Tunay ka pang banaluwi pa, ikaw panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, bandaragay kami ng katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yung midawon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at may pasalamat yung keka. Pira sude at pinyene ka rin kayong disipulo at ngala. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya. Makanyan mo naman kay Baningapunan kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo o talangang kantipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bangketa may patawaran na rin kasalanan, naptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan.
Inyang ini kaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawon niya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kamingan sa nang misulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong, ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban may ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang supling niya, at ding sablang meyao na biye, lalong-lalo na di Norma, Josefina at Alvin. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king ye alang angga, ban kaya benang Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kega baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ipangmayupayang kagum ning banal ay Espiritu pupurian na ka parangangan manggama kingalanangga. Ganipun, timong anak nang inampun, hindi katamong malugod na gino, maus tamong inikaya, karing amanong tiro na kay katamong. Ikabos mo kami yung geno, king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasopan ng kay kang pakalulu,
Parati kayong may kapos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami. Kambening maligayang kapanaligan, king panyatag ng Heso Kristo, kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan ne ang ponbilugan ag pangking kapurian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kay ka antimurin. Kita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan po kaya kayo bang sablag. Yes. Diyang ginuda mo ng Heso Kristo, Diyang kordero ng Diyos, sumilalako king kasalanan ng yato, nuwan na ring mayaws king dulang ng kordero. Gino, iyak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas mi ang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalugmo kay kami, ing sika naning bayong biye, kapamilatan ning kalam na ning Eucharistia, ipamingwa mo kami, king lugod mo at isadya mo kami para king alananggang pamanatbus. Itingan po aduan may, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lukluk tamo po para kining announcement. In these times of fear, anxiety, and uncertainty brought about the COVID-19 pandemic, our parish can joyfully look forward to a very heartwarming and felicitous occasion that will definitely uplift and lighten the spirit of our parish community. The visit to our parish of the images of Santo Cristo del Perdon and Virgen de los Remedios from August 4 to August 8, Wednesday to Sunday of this coming week. This is known as the Cruzada de la Penitencia y Caridad, Santo Cristo del Perdon and Virgen de los Remedios, Dalo Parroquia 2021. It has been years since the blessed images last visited our parish, and just like in previous years, we are sure that our parish community is overwhelmed with joy in welcoming the images. Let us therefore get prepared and participate in the various parish activities for this rare spiritual renewal and experience, as we invite you, our parish community, to welcome the arrival of the images from the Dolores Parish for the welcoming rites at the church patio on Wednesday, August 4 at 4 p.m. in the afternoon, followed by the welcome mass at 6:30 p.m. with the Rosary Vigil up to 8 p.m. To join us and be part of the daily activities, starting with the morning prayer at 7 in the morning, followed by the vigils led by mandated organizations and parish clusters all throughout the day, with a mass at 6:30 in the evening. Activities may vary from day to day as shown in the program of activities. Get a copy of the program of activities from the parish office for the details. For organizations or coordinators, inform your respective members in advance of the schedule of your participation in the activities. Again, may we enjoin all mandated organizations and the rest of our parish community to be part of this meaningful event from the afternoon of August 4, Wednesday, to August 8, Sunday. Let us gratefully celebrate together the visit of Santo Cristo del Perdon and Virgen de los Remedios. Thank you. Si Claude Tamo para kay Horacio Emperata. Manalangin tamo. O mapamakalulupon mo pagmalasakit ay ibame, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan me. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ami dalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakala tao. Adwan mi ngene keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod at iyatsyat may kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot may king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mo lang, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king bangagalat na. Ipanalangin nila, ring bekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at gawan da iti ay makasalikot at bukod mong para king kapakanan na ring memalen. Bendiso naming sablang pa magkapilit ban mapupos na iting pandemya king bansa me.
Ipanalangin mi laring doktor, narsis, nating sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo la karing masakit kan bening belon at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo'y pamagtagulanin ding sarili raking pamaglingap karing masakit. E mula pa po rin, miyayawang kaniting sakit. Ipanalangin milarit ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo larit ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alan hanggang kapainawan, detang meya muna biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ting sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulog. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit ni para king betong at betong, may kabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagpayong luban kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamiladan ng Kristong kinumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ng Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka king gagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virgen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At keka ang timurin. ito kuyo ring buntokyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Inginu mismo sinabi na kay katamong ene, eyo paninto na ning masisirang pamangan, nune ing pamangan na babyebye. Uli na niti, pagdulapantala king biering bagi a eko kupas sa yulaga, ing katapatan, ing katuliran ating lukod. Manano na sanang itiing maging dalan tamo, painturo king Diyos at karing kapatag tamo, kambe ning bendisyon na, ning mayupayang Diyos, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing manalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, midaune, umena ko nga ngeni king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Katangkay. O ni pasok ni mo kaya tang 500 kaya. Nini. Bok. Alang ito sa kulo. Ali mama ito. Kapag sabihan. Bukas ning tong nitong tamo. Dito din natin inugit tayong Monday. Kasi. Kasi kayo. Kung malilate ko, tagal ko. Kasi akmat yung tangin. Nang tutup ka. Sabon. Ay, tangaman na no. Kaya nga na.